الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo hatiranan, o asing katukbal namo kaniyo, sin salam kasilasa, yari na isab kita niyo, nagbak hawak to ini, salta hiatud na mo maun pahadarat sing kamu, in pangadjian, kawaunta niyo, day nga kalam si mahasut si mahatinggi, iban day nga hadis, sin junjungan taniyo, alaihi salatu wassalam. Mga anak apo na mo atiranan, in masi-masi, piya pangadji sing kita niyo, amin wala pa kita niyo nakalalatun nakapipinda pangadjian, dahil nga pangadjian, bunga sin pag-iman. Salta, imbunga sin pag-iman na pangadji taniyo, amo na in mga tao, makugiwan makuyag sila, lumawag, sin ilmu, ipapalawag kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tuwan, dahil nga mga bunga sin iman, na pangadji tanyo, harum, amin limaway, kaya sunuan tanyo sinduman ini. Damik kaya haruman ini, pangadjian na to, masipakita niyo, ha, bunga simpag iman, im mga tao, timuyo sila, limawag sin ilmu, amin ilmu, hipapalawag kanila, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to mga tuwan, hiparungog na mo kaniyo impaman si mahasut si mahatinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Pas'alu ahla jikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubuhan niyo, iwan, hipangasubo niyo, bang maaw ning pangasubo, bang maaw ning pagpangasubo mga tuwan, inhati niya, aun naghindu, aun hinduan, iwan aun piyag hindu.
Dahil nga sabiad to mga tuan, ganapan na mo, ingkiatukbal nat mo, sindom limaway pangaddian, bunga simpag iman, amo na kawalikan na to makamataod, mga tao, timuyo, limawag, sin ilmu, kawayaan, si mahasuci, mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, Biyaita sin Allah Ta'ala hafalman kaina, Fas'alu ahla jikrin kuntum la ta'lamun. Pangadjian yun ilmu. Sababang di pangadjiun, mahunit maaun, in antara sim mga subu, iwan sim pangasubuhan. Mga tuan, Allah subhanahu wa ta'ala wiyaitaan kita niyo. Pangasubuhan niyo, hindi niyo kaingatan. Imbunga simpag iman, tuyuan sintao. Ingatun niya. Unuin ilmu, kabayaan kaniya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw si manyang sin ilmu, pagdoktor, ilmu pag-engineer, ilmu pagmastal. Iniyan tuan, bang duunin ilmu kabayaan si mahasut si mahatinggi, magduruhunin sanyang mo. Masanyang kaurihadunya, labi awla masanyang kawaadlaw, kana. Mga tuan, bang maaunin pag-ingat sin ilmu, maauning kasanyangan. Bang di na maauning pag-ingat sin ilmu, maauning kalingugan. Na, mga tuwaning pangasubo, ama siya na to ini, iingatin ilmu, na iingat. Nakawa Tuhan sa wayruuning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla jikri in kuntum la ta'lamun, pangasubuhan niyo, hata makaingat, bang in ilmu yaun, di niyo kaingatan. Ilmu uno yan. Na mga Tuhan, nabahagi tanyo na sindom libabay. Na, hadis din kan Abi Darda radiyallahu an, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة رواه أبو داود. Sabda sinjunjungan taniw alaihi salatu wassalam, in pamung sin Abi Darda, diungog kulong niya, injunjungan alaihi salatu wassalam, nagsabda. Hisiu-siu manusia, usog na kababae na ka, labi awla in usog, nagmuhot-muhot siya, sa kahaba may naat. Umingat sin ilmu, umalup patao makahating, yata'allamuhu lillah, ingkal na niya nangasubo, bukon kal na kabantukan kaniya, battara ilmu na siya, yata'allamuhu lillah, sakawa imaksud niya imingat, lillah, sabab dia aksya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang parumayaw, ang panyumuk-nyuk, in palsugpatan sin atay niya, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamagsamimi, in pagtag-ipon niya pa Allah ta'ala, taritib din nga kabayaan sin Allah ta'ala. Fatahullahu lahu baban ilal jannah. Ukabun sin Allah Ta'ala.
Bang bihad to mga tuan, in mag-ingat, kung si sinsulwa. In imingatin tao, sin ilmu hipapaingat kaniya sin Allahu Ta'ala, kung si sinsulwa. Magkakunahan kita niyo bihawon Tuhan, kung si sinsulwa. Sababing kung si diara sinabuk tao, giatusan. Tung na sa ini mabiya sin susung sin masajaman na kauna. Ini karun in kunsi sin pangalta niya di mara sinabuk unta. Kunsi sadya. Sininlaggo sinunta. Inunta na kauna malaggo. Intao na kauna malaggo. Inunta bihaon. Maray simibi-sibi. Miyagad hatao, simibi-sibi. Saka watuan. Limpal si mahachut si mahatinggi. Halawm sing Quran mahamulya. Intaud sim pangalta. Sing karun. Amin tiun sin lupa. Inalta niya. Impamaybay niya. Haunahan na imbaran niya. Sabab sin nagdaruha ka siya, tiyag takabbo niya, intaud sin kunsi sadya. Sin pangalta niya, di marahambukunta. Na mga tuan, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis na ini, diungog sin Abi Darda radiyallahu an, sisiyo sin taumatuyo. Masuok kadtuon niyara. Malayo tulakon niyara. Daing harakat kadtuon niyara. Daing harin lupaan kadtuon niyara. Daing ataasil langit kadtuon niyara. Yuridul ilma. Sabab kawayaan niya ingatunin ilmu yun. Hakal na hipaingat kanya sin Allahu Ta'ala. Ingatun niya kal na kabayaan sin Tuhan. Bukon niya ingatun ni pagbansag singgulalan simbaran niya. Fatahullahu lahu baban ilal jannah. Ukabun sin Allahu Ta'ala kaniya. Lawang harap pasurwa. In ilmu ingat niya. Dahil nga sabab yan mga tuwan, imbong nga simpag-iman, tungod pa ilmo, huwag paghali. Malamah, hakakasayan, hakalamahan, imiingat din tao. Lagi-lagi na hamasan na ito ini. Agad upamakon pagkaon, siyungitan na yung tao sin ilmo. Siyungit na maun ka niya. Dupunan niya rakumaan. Imbihay ni Ragbus. Yaon siya alam simbay niya. Yaon siya nagkukulang. Karungungan niya na ingkalam sin Allahu Ta'ala. Karungungan niya na in hadis sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Amin magpakuyag kaniya. Yaring kunsi sin sulga. Yaring kunsi sin karayawan dia dunya. Amo na in umalupin tao, hail mo yan. Fatahallahu lahu baban ilal jannah. Di na to karausan ukaban. Misang pahapanghati na to na ukab. Bang bukunda idin. Kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di na to maukabing karayawan dia dunya. Labi awlah adlaw kana apabila wala doon in ilmu biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to mga tuan, pangasubuhan niyo. Ipangasubo na to in ilmu, pa mga tao makahati.
Amo na imbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Nah, yadto mga tuhan, in hadis sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunahan sin ayat, parman si mahasuci, pas aluf. Kaya wajiban kamu imingat. Bukunin pag-ingat sunnah. Pag-ingat, tuan. Kaya wajiban himaas. Di makasipug mag-classmate anak, iwan ama. Di makasipug mag-classmate maas ibang bata. Sakawa tuanin makasipug. Amin tao. Way ilmu niya riya dunya. Iwan way ilmu niya mara niya padlaw ka na. Turayan tuan. Kaya nga sabihan na pangadyan tanu sindum lima bay. Panagnaan nikmat. Biuklad sin Allah Ta'ala hababaw singgumi. Hataas sin langit. Ilmu mga tuan. Di dumayaw manot siya hababaw singgumi wang bukon pasalan ilmu. Di darumayaw manot siya hadlaw kana wang bukon pasalan sin ilmu. Sakawa, misan pa isabil mo. Apabila wala doon, in lillah, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lingog na mga tuan. Kaya nga sababian, basahun na mo kaniyo. In hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita din kan Abi Hurairah, riwayah sin Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanjilatil mujahidina fi sabilillah. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, hisiu-siu saja in mari pamasjid ini, pamasjid niya, amunin ang Madinatul Munawwarah. Hang putag tu katahon in junjungan, ang Makkatul Mukarramah. Naglano sinatay sintao. Bukunin liano an gumi. Atay sintao maghula hagumi. Hang po katahon ha Madinatul Munawwarah. Naglano da sinatay sintao. Na, sabda niya, man jaa masjidi haja, lam ya'tihi illa li khairin. Hisiu-siu in mari pa masjid ini. May tayad tumaddo. Unim maksud. Imingat. Imingat sin ilmu biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kulang dakuman kita niyo, kato tanyo hamasan na to ini. Ilmu kabayaan sin Tuhan lillah. Bukun ilmu kabayaan sin tao, kalna sin tao. Na, nahisiu-siu lang na mari pamasjid ini. Maksud niya miyari, wayroon dugaing illa li khairin, kalna sadya dumauhat sing karayawan. May tayad to dumauhat sing karayawan. Di niya makawahawa masjid. Di niya makawah katabu-tabuan. Bakas na biyaytaan sinambuk sahabatin tawhatabu. Abu Hurairah muk masakyad tunin tawhatabu.
Uy, laong niya may tak kamu yan na biyanahan. Yari kamu hatabu. In ialop niyo sa jatabu. Ay, kau na alaw niya. Di ka kamu mahailan. Sinyad tunayin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamasjid nagbahagi na singkarayawan. Naintaw hatabu lialaplap singkarayawan. Mabaya sila si magkarayahan. Mabaya sila si mataw duntong. Pagdungog nila ka na Abu Hurairah. Bukon ordinary taon na may ta kanila. Laong niya matan. May ta kamu yan laong na naglamma-lamma. Di sadya kamu hatabu di mig. Sinyad tunan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbahagi sing karayawan. Ang pangdungog nila magbahagi sing karayawan sin. Biya na si masanatu ini. Nagtuhan na hasin. Imano siya. Biya sin sa kaula-ula indun niya ini paghulaan. Sinindun niya ini panghapit-hapitan sadya. In kita no ini murul na yan tunay kampung na to. Nah, pagbaita sinabu Hurairah bihadto mga tao-tabo, nag-uus-uus. Bininin dia ka nga natabo. Sambil man may mihatabo, bukon mga tao-tabo sadya. Bukon sadya palilito, sambil mamimi. Yadto na nangundong-kundong harap pa masjid sin Rasulullah. Sabab kaya suy-suyan na, yadto na lang niya nagbahagi simpangalta sa taon-taon. Malupas na kam. Mahal ka dahil sinialop niyo yan. Nayadto na. Nabiya na sinista halawud, imalung harap pa masjid. Hintao. Inista bang aon kakitaan lain na umalong na madto. Nabiya na hating tao. Pagbaita sinabu Hurairah. Na pagkadto. Pamangalingi na haon na vain nila uning pagbaita ini. Yung kiaratungan nila, hindi to nanasbi. Hindi to naghihindu. Ginis-ginis na yung posisyonin hinang. Bukong biya si masanato ini, hindi to natutug. Hindi to han si pagdugurugad to nagtutumok sinuno niya. Hindi to han si pagdugurugo nag-story. Turayan tuan. Hindi to hagi tungan nagmamama in kaibanan. Ampay masanilaway. Hindi to nagnanasihat. Hindi to nananasbi. Kanya-kanya tumpukan. Inialop nila ra, kalam sin Allahu Ta'ala. Inialop nila ra, misan pabihad to mataud. Mataud halaka, mataud tumpukan halawm si masjid. Inialop nila, amuna in pinakamahal ka. Nanang lingat-lingat na ito, ano ba nilang ng pagyanong sinabuhur? Wala minigin Abu Hurairah hatabu. Tiyakaran niya sin nakabalik. Pagbalik, nangangaslo min pangatud kata. Di nila sadya mapuhingain Abu Hurairah sabab tao marayaw. Yani sabindayaw sin tao marayaw. Pamariksaan na tulong nawang mayta. Na mayta siya bihadto. Na pagkaunong. Mayta kamulong niya. Laong niya Abu Hurairah yung biyayta muyad to nagbahagi. Uway! Minuwi kami lang nakaluluyan. Luaw mad to luaw mad, way kita na mo. Nang luaw na hadya kami lang. Nalaw sin Abu Hurairah.
Mga suwa ko kanin, uning kita ni riddo. Nalaw na yung kita na mo riddo, hindi to, nagbabas sa Quran, hindi to, naghindo hadith, hindi to, nananasbi, hindi nag... Amo yad tulong na yung pagbayta kung nagbaki. Pangalta sa lagu-lagu, misan na kaw imuntong di hatabo. Untong sa laksa, sa kunom, sa kinday, bangway untong mo habihad to ragbus, bangway kay mo biya sing kanila yadto, lugi da kaw yadto. Aturayan to. Dahil nga sabab yan, hinari. Sinjunjungan na to alayhi salatu wassalam, sabda niya, man jaa masjidi haja, lam ya'tihi illa li khairin, Hisiusim mari pa masjid ini. Miyari siya bukunin maksud niya ruweng sa maksud niya bukda. Dumauhat sing karayawan. Biya din yung kagina dumauhat sing karayawan. Yata'allam. Imingat siya. So, aon guru, aon murid, aon ipagindo. Aw yu'allimuhu. Atawa, uwot niya ingat, ipanghinok niya. Nain siya yan. Hadwa darajat niya. Imingat siya. Iwaning kaya ingatan niya, hipagpaingat niya. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pahuwa, in siya yan. Bimanjilatil mujahidina fi sabilillah. Insyayan biya sindarajat. Yung mga tao nagparang sabil. Makawa niya ang karayawan sintao. Mujahidina fi sabilillah. Turayan to. Indayo. Maita, halawm simpangadjian, yan dunhanin jihadun nafs. Yan dunhan inwal na sin jihad fi sabilillah. Aturayan tayo mangud na mo. Dahil nga sabab dito. Yari biyay ta katutan niyo. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Hisiu simmad tu haunu na. Ha masjid niya ka. Ha university nila ka. Ha bahay nila ka. Haunu na lugal. Iingat nila yung kalam, si mahasut, si mahatinggi. Iwan sin hadith, sinjunjungan nila alayhi salatu wassalam. Fahuwa bimanjilatil mujahidina fi sabilillah. Indayaw mga to. Nahinda sin mujahiduna fi sabilillah. Piyagtaatan nila yung Tuhan nila. Piyagtaatan nila yung Rasul nila. Wala nila piyagtaatan yung napso nila, ibang sinsawat nila. Wala damisan sila imibog sindon niya ini. Why sila imibog? Why makaibog diya dunya ini? Sa ingkya ibugan nila riya dunya, bang sila mabaya, bang sila manjari pabalikun mabaya, sila magbing magjihad. Isabilillah. Turayan mga tuan. Impamulan sang katutan niyo, sintuhan taniyo Rabbul Alamin, biyayta, wa man yuti'illaha wa rasulah. Hisiu-siu sadya, impiyagtaatan nin nabintuhan niya. Way iagad niya kabayaan niya, hapag iman niya, hapanauhid niya, hapangagad niya sin hukuman kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala niya napiasuran sin napsu niya, wala niya napiasuran sin sahwat niya, sa kawa piupo nin sahwat niya, in iagad niya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
fahuwa fi manjilatil mujahidina fi sabilillah. Naunin biya ta sintuham. Faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim. In sila yan makalamod hiya hamanga kaya anog haraan sin Allahu Ta'ala ni'mat dahin diya dunya sambil paadlaw. Hinda siyan ma'an nabiyin was-siddiqin was-suhada. Aturayan mga tuan. Namura-murahan mga tuan. Dauton na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kunsi sin sulga. Yung kunsi sin sulga. Amo na im mga tao. Wala lisuan. Yung katan bang timaod sumuhon ka. Ampay nini mga tuan di makasumo. In uhaw tuwig bang kau nakainom ubos na naig nin uhaw mo. Sa inuhaw sin na yan pa na magtataw, yan pa na iuhawin tao. Ang paintungod pa ilmo, mga tuwan, yan pa na magtatao, yan pa na magdarayaw. Na. Aun comparison nila. Hama sana kauna biyeta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Dua ini. Inambuk ilmu, inambuk sin, haunim marayaw. Marayawin sin, marayawin. Sa pinaka-marayaw, amunin ilmu. In ilmu, kapamarihintahan mo yung kataan. In sin, malingog na yung kataan. Aturayan mga tuan, bukun na'y pangasubuyarin na. Nagmanyatakan na hamasa na ito ini, ilingog pasala na alta, di na masulod. Na. Hiwaliktan yung mga tuwan. Pa-ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan na yung nabi niya. Nabi kahinapusan. Pangayo kau ruwa. Sa dahing hamanga ruwa, pangayuun mo. Wakul. Rabbi zidni ilma. Pangayuon mo patuhanutuhan ko, patarain ilmu. Amin ilmu, kabayaan mo, bukun ilmu, kabayaan ko, iwan simpagkahi ko. Bukun bihat. Nah. Kaya tutuan, aman yung ay nakaw mga yu narugaing. Saan mo na ayat yung pangayon mo? O Rabbi, jidni ilma. Utuhan ko, pataurin panghati ko. Pataurin ilmu ko, amin ilmu, di ako mabutas din kayo mo. Di mabutas sinatay ko, malano. Di mabutasin suara ko malano. Di da mabutasin pito ang gaw tabaran ko. Pumaalok pagkabayan. Kayan tuan. Na. Isong na to maripahadis beta kain na. Na hisiw si magmuhot siya bihatim maksud niya. Imingat. Iwan magpaingat. Sakawa, yaunin lillah. Saka ula-ula. Mujahid siya fi sabilillah. Wa man jaa bi ghairi jalik. Nahisiw si madto.
pamasjid yan, bukun bihad tu, imposition niya, bukun bihad tu nalawm sinjantong niya, fahuwa bimanjilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Biya sinamukusog, nangatod-ngatod sadya siya, hamalingkat, uno-uno na malingkat yaon, malingkat dakangan, tak bukun kaniya. Amo yan hindi matuhamasan na to ini. Nangibugin ta. Di tuod makaibugin piya ibug sintao. Ayan mato di paibug. Hibay ta internet, hibay ta hanius, hibay ta adlaw-adlaw, hibay ta... Di saan tuhan makaibug. Nao kinaimibug ka. Sarawa ay mukalupahi, imatan makaibug. Amin biyayta, sin mahatsut si bahating. Di mo saan kaingatan makaibug, bang muri ingatunin ini. Amin ni mga tuwan. May takaw imibog simbeta sintaw sa babaong katalog niya. Nagdarain tao. Mamiwadyo yadtura. Mamila na mahamot yadtura. Uno-uno yung katanbihon niya yadto na nakaunay nini. Tayo mga alo pa to din eh. Pagsama-samahan na to. Bukun katalugin ang sintawa mo na ito yung dara mo rumadlaw. Tayo nga sa babian mga tuhan. Nagpamanin Allah Ta'ala sa Suratul Fatir. Ayat hangpu tagsiyam. Paayat kauhan tagisa. Parang si mahasud si mahatinggi. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Di magsaliin dua ini. Palman si mahasud si mahatinggi. Unin di magsali dua. Di magsali imbuta iwan si makakita. Aturayan doon. Na unin maksud beta sin Allah Ta'ala. Di magsali imbuta iwan simbulat. Tao, mata, sa uno to, di magsali, in makaingat, iwan sindi makaingat. Al-alimu wal jahil, di magsali, in makaingat, iwan sindi. In makaingat, makakita. Hindi makaingat, buta. Turayan doon. Di magsalin, sulga iwan sinal ka. Tura. Manganal kita nutud marayaw mga tuhan. Yarin ba ita sintuhan tanurab. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Di tuud magsali. In nangangadji. Iwan sinwala. Malayo mga tuwan. Dahil nga sa babiyan tayo mangud na mo. Ususun na timbaran na to, di kita niyo makapagoy, hadlaw ka na pangasubuhan kita niyo sing kabata bago na to. Yung numing kabata bago mo. Piag buwang saraw mo, piag suruy mo, piag takabur mo, narita na patawron, kana naman tara, hadlaw ka na. Grabe pangasuyad to. Inalta mo ipangasubo. Na, bangyan tuan di natuhikaon pa ilmo. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Mo tuan.
Di magsaliim makaingat iban sindi. In makaingat masaway pangita. Hindi makaingat buta misan makakita. Nga aturan niyo yan mga to. Na. Hikarwari magsali. Wala zulumat wala nur. Di magsali. Inhitigid lumbabag. Iban sin masawa. Unin natin yan. Narikagunan hati hun. Inta ka ilaw masawa, inway ilaw tigidlum. Sa unin maksud niya yan. Inta uway ilmu. Amin ilmu kabayaan sin Tuhan. Tigidlum. Una natin sin tigidlum. Himinang singkatan kabayaan niya. Tigidlum dah. Sa uno to di maksud niya yan. Mana sin tigidlum niya yan. Di magsali ingka sirik. Ingka kufur. Ang panglaog. Iwan sin pag-iman. Ininang kakupur tigidlum. Bitu-bituhan. Inilang pagsirik katigidluman. Ininang panglaog katigidluman. Iniman sahaya. Aturayan tuan. Atin ay taway ilmu. Pagtuhan kasirik. Kakupur. Panglaw. In ilmu dengan Tuhan intaw yan taga iman. Fa'aminu billahi wa rusulih. Para yawan niyo din pamarat saya niyo pa Tuhan. Bang niyo kaingatan ini pagpasa sarap sim pagkaon. Suway lawi ingatun na tuin sarap simpag-iman. Uno ini kasarap simpag-iman. Pagka na pagkaunbihon mo katanim putaha, imputahi. Sabab dito in sarap putaha, ibang putahi. Nasakali in sabab hikalanab simpag-iman, di mo misan ingatun. Ala wa huwa al-ilm. Panghati ito. La yastawi al-a'ma wal-basir wala al-zulumat wala al-nur. In iman sahaya. Turayan Tuhan. In kabatilan in kalaungan katigidluman. In pamandu sahaya. Pialingkat na si mano siya in dunya sin ilaw. Ilaw magbustak. Ilaw magkilat. Dunya in pialingkat. Ubus na pialingkat sin tuan in dunya. Wayron sahawihon mo matud ko palangit. Wayron buslot, wayron lungag niya. Di mo masahawi. Di ka makayan mangi pakarayaw. Damik kya ning gumi. Bang mo kya kausan, pialingkat, piasilak, pialay, tindunya, sinubos na pialalay, tansintuhan. Labi mga tuwan. Tuway aun sahaya. Sinjantong taniw pamahatot si mahating ibukon tigidlom injantong taniw papagkahin natiw. Tigidlom na biyaw mga tuwan sabab nagambulda na. Misan pamanin agaman na to dinur rahmah. Nabang kautuan na kananam na halawang sinatay mo iyas tulan na kao. Buko na siya dinur rahmah.
dinul ghadab. Fal-ghadabu minas syaitan. In risala sinallahu ta'ala pakatan manusia. Rahmah. Dahil nga sa mabiyanin, junjungan tani wa alayhi salatu wassalam, hangpu katahun. Hamak ka. Plus, sintu taon, hangpu tagto. Way siya nag-usal dugal. Inusal niya sadya. Amin beta kanya sintuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fasamaratu hadhihi rahmah al-imanu sahih. May tayaddo. Unin maksud niya. Litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Mga tao yaon mabaya pasulga. Sa intiyuhan nila kabayaan nila. Bukun intiyuhan nila kabayaan sin nagpapanjari kanila. Uunuhon sa jayon kurikum. Na kurik tuan. Kasabab sin ilmu. Na. Wala dhulumatu wala nur. In kakupul katigidluman. In pagsirik katigidluman. In pagkamunapik katigidluman. Siya magsirik, haram na kanina haram na kanya insulga. Candidate siya pa pinal ka jahannam. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yukhaffafu anhumul azab. Yusyu imyata ya katigidluman. Di siya mangun pakasawahan, pasahaya. Yabutan siya kamatay bihan. Halawm katigidluman. Ulaika la'natullah. Piyagmulkaan siya sito. Wal malaikat. Wan nasi ajma'in. La yukhaffafu anhumul azab. Wal'iyadu billah. Awang paayat kayo na. Lan tughniya annhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a. Di makamumpaat kanila alta nila. Di makatabang kanila alta nila. Inanakapo nila rin. Gaman, doongul sila sinapinalkadan. Ulaika hum waqudun na. Wal'iyadu billah. Dungul sinapinal ka jahannam. Aturayante mga. Na. Uno pende magsali. La yastawi al-a'ma wal-basir, wala al-zulumat, wala al-nur, wala al-dhillu, wala al-harur. Di magsali. Inasilungan, iwan sinapaslangan suka. Turayan po. Unang comparison din. Di magsali. In maingat. Kal na imingat siya sing kabayaan sin Allah. Iban sindi aturan yung tuwan na paslangan. Nananamun na sin tao. Amin tao ri imingat sin kalam sin Allah ta'ala ri imingat sin ilmu dengan Tuhan. Misan siya saan halambungan na paslangan. Tayo mangud na mga agam. Amu yan imbiyay ta katutan niyo sinallahu ta'ala. Wala dhillu, wala harur. Ipapakay ito din nagkaldi magsalin at silungan. Iban sinapaslangan.
Nabaitaan na to, na imbaran na to. Baitaan na to yung kampung na to. Inwala imingat sinilmo yan, misan si halaom. Silungan, sintralay, sinirkun nila. Magasukampung sila, magbakay sila, halaom singkauman, sintralay, sinirkun nila. Hakutika, samantara, wala doon kanila. In ilmu, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw ka na. Makananam na. Ipananam sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Aturayan mga to. Dahil nga sabab yan. Kaya sampay man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in rahmat. Aun biyayta sin Tuhan panabi. 7 taon. Pasilungun sila rahmat. Hinda siyo yan. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 taon. Bukun 7 na, sa di hadis ini 7 taon. Aun pa hadis kayo. Pasilungun sin Allah Ta'ala rahmat ni. May kaulungan ni mga 7 tumpukan ini. May niya kaulungan sabab inhinang nila. Miyakad sila ha ilmu kabayaan sin Tuhan. Hisinumbul hambuok, imamun nakura. Yung pag nakura niya, laway rin nga panghati niya. Ingat niya yung pamarinta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inumbul hambuok, pasilungun. Na hindi kunin na kanakuraan na masa nato ni wang umbul pila. Iwan bang makasilong da ka. Sa kawatuan, manghindua kita ning. Maita sila yung paunahon sabab tungbasan sin Allah Ta'ala yung pikilan nila. Yung kahusaan nila. Sabab mataw di alup nila. Dahil nga sabab yan, palawihun si mahasut si mahatinggi. In sila yan, umbul hambu. Pasilungun harahmat si mahasut si mahatinggi. Sabab yaon kanila in ilmu, kabayaan sintuhan na pagparinta. Pabaran nila, iban para ayat nila. Aturayan tuan. Nahisiw pa. Ilmu da mga tuan, imbaugbog niya. Bukon dahil biaugbugan niya, ba't kayo na imibog siya roon? Way kaibukan niya. Kaibukan niya yan to masjid. Sabun na sa api ibadatillah. Lungbo bago piasulig sin ama iwan sin ina nagtag-ipon patuhan. Bukon nagtag-ipon manglaog. Bukon nagtag-ipon nagtakabur. Sakawa, nasa api ibadatillah. Timaalno kinatay niya pakabayaan sin Tuhan. Maita. Impanaw niya ring habay pa masjid. Uwi niya ring masjid, harap pa ba? Pahala siya. Sambag niya simbang. Ito tuhan namin dua bata baguyaw ni nabuok. Nasa api ibadatillah, hinabuk, kalbuhu muallakun fil masajid. Di siya mabaya magsambahayang jamaa, mangbukunda masjid. May tayad to sabing sambahayang jamaa, kauhaan tagpito. In sambahayang isa-isa, hambuok da, malawang pa siya. Ampay sambahayang jamaa way paglawong. Bangaon malawong masawi si makmum. Inhabay, way makasawi kami. Sabi na, inalawang simbahin niya,
nagpakikiring-pakiring katanta. Inarugo-rugo, yaunda nagbibihan, nagtutumbok. Inagitungan, nagtutumbok da. Inagkukulang, nagtutumbok da. Si makasawi ka niya. Tulayan tuan. Nah, paman sinallahu ta'ala. Tumtuman yung tuon. Di magsali. Walau zillu walal haru. In Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu piagad siya sinamaon niya. Pahula sa piyapayungan siya singgabun. Na inu-inun tao yung urul, hisin yung urul singgabun niya. Pag sa kalituan, aming bata-bata mahinang nabi. Inagisim pari hibahira, haamaon niya, uus nakaw. Yung bata-bata ini, aun alamat di kaniya. Lialag siya ini sinya huding. Kati kuno yan mga to. Sambil pari malasa kaniya. Biadahan sa mga tuwanin ilmu ini. Laung mutub-tub na rin kaniya bukon. Ila antakum sa'a. Sambil na sa jamaluning gumi. Wala napasaw. Iban wala piyasaw sin Allah Ta'ala indirihilan niya. Indihin niya umat na karuna. Palabihon pa indirihilan na umat ini. Pula-pula min umat na karuna. Way silpon nila. Way iPhone nila, way iPad nila. Nakawa Tuhan nakaibadat marayaw. Indo na ini, di na makaibadat marayaw. Bang wala dunin ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala. Nah, uno pembeta sin Tuhan kato. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wala zulumatu wala nur. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. Di tuod magsali dua. Uno hindi magsali. Buhi iban patay. Papagday kan taon dua. Inamuk buhi, inamuk patay, hisim maraw lupa. Bangusugi sinhansam. Alaw mo mamatay yaon hansam. Imbuhi bukun hansam. Nahisyonin hansam kanila. Alaw mo hansam yaon amin patay sa. Miatay na siya sa hansam da. Ay bukod da. In marayaw lupa amin buhi. Wayroon na marayaw lupa patay. Nauno yan tuan. Biya sinsa kaula-ula, biya itaan kita nyo cimaha tinggi. Inta wala dunin ilmu kabayaan sintuhan, misan siya buhi patay. Misan siya isab na wapat na buhi da. Sabab aun kiabin niya ilmu. Aturayan tayo mangod na mo. Amo yanin pahati kato tanyo sin Allah Ta'ala kagunahan na to hamasan na to ini. Dahil nga sabab yan. Aung kisah sinabuk sahabat. Miyad to para Rasulallah. Inagisin tao ini. Ya Rasulullah, miyari ako kay mo. Nagawa, taumaas na ako. Kaburat sinni, warak ka azmi. Mahaba nin umul ko, mati niya maumul na siya. Iba nin unod niya, mikit na pauno niya.
Impais niya mikit na pabukog niya. Tinatanda si malaas na. Kaya miyari ako kay mo ya Rasulullah. Litu'allimani. Magpahindo ako kay mo. Ma yanfa'uni Allahu bihi. Magpahindo ako kay mo. Sin hikarihil ka ko sintuhan karayawan. Misan ako tiguang na. Ama sa tayo nituan, masipog mga dito, maas na ako lang. Ayaw. Aun na kauna rin kayo mo. Yari hakisen. Miyad to siya para Rasulullah, malas na ako. Sambil unod, kumikit na papais ko. Ay pabukog ko. Saka wa miyari ako kayo mo, mawaya ako sin. Hindoan mo ko ilmo. Hikarihil ka ko sintuhan karayawan diya dunya lawi aula karayawan hadlaw ka na kana. Unin agisin Nabi, marhaban bitalibilin. Welcome. Mainkan tiguang na. Saka wa yung pakanim pangdungog, yung pakanim pamaham. Welcome. Atao manuntutil mo. Unin agi kanya. Yakaw, amin maasyan, mawaya imingat sinil mo. Ma marata bihajarin wala syajarin illa istaghfar alaka. Impanaw mo ring haway, aung kialabayan mo bato. Aung kialabayan mo bato rakula. Aung kialabayan mo bato sibi-sibi. Aung kialabayan mo kahoy rakula. Aung sibi-sibi. Ingkatanya dunangayo kay mo kaampunan. Allahu Akbar. Indayaw sin nanuntutil mo. Lima bay siya, sung manuntutil mo, nangangayo ka niya. Dua. Bangmaan siya ang punong sintuhan. Paguin niya rin nga panuntutanil mo, nangangayo da ka niya. Suratuhan yung banusim kialabayan niya. Di kaukukan simbihan. Nabangyad to rin akukan intaw simbihan turagbus. Intaw yan. La yastawil wa ma yastawil ahya walal amwat. Misan siya buhi, patay. Maita, mautul qalb. Patayin atay niya. Buhi imbaran niya sa way parsugpatan sinatay niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way halga, sinhelgaan sintuhan kaniya, in mahalga kaniya, amin helgaan niya iban sintaw pagkain niya. Unun agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, kul pamungkaw, Allahumma inni as'aluka mimma indik. Pangayo kau suhud patuhan. Inagini hamaas na nuntutili. Amin imingat sinil mo. Way siya simipo kapag kalaas niya. Pagkayaon na yung panghati niya marayaw. Yung pangdungog niya. Ialok ninil mo. Hinduan siya sin Rasul. Allahumma inni as'aluka mimma indik. O Tuhan ko, mangayo ako kayo. Dihilan ka ko inuno-uno na hikarayaw ka ko pagdunya ko yung pag-akhirat ko. Nabukon ko sa mga yun na hajarwa, hinangayin sa babjini kakamusin karayawan. Aun mata mo, aun tainga mo, dihil na sintuan yung panya pipaglalawag mo. Uno pa yun ngayon. As'aluka min fadlik. Dihilan ka ko yung karayawan. Bang ikatub ka. Uno pa yung pangayon niya.
Wansur alayya min rahmatik. Paluwa ka ku inulong mo iwan sin rahmat mo ka ako. Wa anzil alayya min barakatik. Iwan utuan ko. Luunan palawm sin jantong ko. In barakat dan kayo. Namura-murahan mga tuan. Alupon na to. Imbunga sin pag-iman. Amunin ilmu. Di dumayaw katan pakaradyaan na to bang wala dun. Bang kau mabaya. Dumayaw yung pagdunya mo alupen ilmu kabayaan sin Tuhan. Bang kau mabaya dumayaw yung pag-akhirat mo alo para in ilmu kabayaan sin Allah Ta'ala. Tub-tub na jarib to salam doa na mo ang mga kakasina mo. Iwan ang mga anak apo na mo. Amin sa barang abutan sin pagpatumtum ini murah-murahan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wajidna fahman wa ilma ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.